شواد البخوين يبدن قول دانا شواد دريا بأفن أولا دريانا شواد حيدر بابا على براد باشی براز نكيش في رمضان ياتيم ومهنا اخبار ديالك لو ويتخوشد بوتين يعني اب اخبار بس ربع متزاني دي چند زاخوت خوش بيت و چند دلتا دي وبيت وكي شمالك و يا آگیر هلكري و چه حیدر تو هندی هاتی دبو من بجا چه اخبارن ها ده بجا ده چه براد لي بحنيك كاتيتي هما بيجو بو سوال بأودي هما حشتات و دلوي كاتيتا وهم نزاني دي چلك يعني حشتات بس تتزاني چند حشتات ما يجو قوتي ياتا بجا حیدر چه بکم برأيه تا چه بکم برا بس دابو تبيجم بس تعرى شو لا تابعت تشي قال باخذي بس ما بينهم منو تابيت تيلا حاجتي هرا قال باخذها برا خدا حیدر او رأيه تا قوتي خوش شلم بس نكازم شلم از پاشی چم گل آخوم الو بحنيكا. الو بحنيك چه حالت باشی والله صاحبي مثل جواد كاني باشي. چتکی والله باش مش تناكم خده. طيب چه هستی که پشتی 15 دقیقه دی والله تبچين. دبلا حاضر كده هم دفترا دي باشا ايه بلا خير بتجي ساتشو. شواد البخوين يبدن قول دانا شواد دريا بأفن أولا دريانا شوا خونين منو بيبه سهرنا برا متشتكى بجمع شو برا؟ از حاج كت كم كيا؟ نوفي بحنيكا راستي؟ قريب خدي
تحلو تبو چه سینان دیما بدر که من تو اینا بدر که دبش متى دیگه بحنیک ناقبه گو خدا من تحلو پشتی من و منه تو پحنیک خوشی ببورینم بجا خاطر تبریم برافون برافون اشهد بالله چند جانا خوشه بس خدا اسم چه که تهنیمه کرم عبدالله او عبدالله بله از خودم تا شد وی ده عبدالله کرم من ورا بوم بفسكن بمسي ورا صارت يوم يتخطح لعبان الهبي ان شاء الله كرم بابا بعد دوباره خدایت شو خدای کرم اول دواتامه بو بری چند ساله باب رمضانی گوتمن وی دمی یا فرق بو او بو چی؟ انا بخدای کرم نت اشق اوليه ده هر مشكله هبن دنيا وصايا ای بابو چی جیران ما براوان نهاتا دواتا ده بابا من تتشولا برابالي نينا ابا چه بسيارتت كي و مالا تمامه چی گوتیه؟ مادام الصحبة خلاص هو هذا الجحفل بقالك الكيبه بيت بيجي اقول لك بهذا الو باشم سر جواب کیه به زحمت دکتر چه بیا دکتر دربان خدا سر کنو که خب بس دقیقه